Yes, bakunzi babohoka ukiri TV rero reka nongeye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo ukora byose birumvikana ni amakuru aba arebana n'umutekano politike na diplomasi tuba tugiye kugenda tubapudetingamo tubabwira uko situwasiyo ihagaze ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tube tugishinze amatako kugira ngo tugende tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje amanama akomeje kugenda avuza ubuhuha. Ni amanama rero arimo arakorwa ngo barebere hamwe ikiri bukorwe nyuma y'uko umujyi wa Uvira by'umwihariko ufashwe. Turaza kuba tubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo tubikomozeho. Turaza kubabwira amakuru yose agiye atandukanye tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu by'umwihariko turaza kugaruka gato ku kijyanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba mu misozi miremire y'Iminembwe. Turaza kuba tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nyamuneka mu mujyi wundi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeje guca ibintu. Turaza kuba tubabwira uwo mujyi n'uwuhe bimeze bite, ari amakuru menshi rwose. Turaza kubabwira yuko Afurika y'Epfo igiye kugabanya ingabo zayo muri Kongo. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi Tshisekedi yatamaje uwitwa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatamaje uwitwa Tshisekedi. Turaza kubyinjiramo, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Niyo mpamvu nkubwira nti wowe icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro n'amakuru by'umwihariko biba bikomeje kugenda bitugeraho tugiye tugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tugende tubabwira uko byifashe. Turaza kuba tubabwira iby'amakuru agezweho by'umwihariko arimo aturuka mu gice cya hano za Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru hari amakuru menshi akomeje kugenda ahavugwa. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza kubabwira iby'amakuru akomeje kugenda aturuka hariya rwose nyamuneka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko mu bice byo muri teritwari ya Masisi turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bya Muheto, turaza kujya za Manamo tubabwire zimwe muri operasiyo zikomeje kugenda zihakorwa. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Mwa bantu b'Imana mwe, ariko mbere yo kugira ngo dukomeze n'amakuru reka tubanze twamamaze. Mbabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo umwe bagukoraho lekaka. Uyu nguyu rero akaba avura indwara z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko avura indwara nyinshi z'amoko agiye atandukanye. Mu mugane harimo ibitiganwa, atanga imiti ku bashakanye, avura amarozi y'amoko yose, buri kimwe cyose by'umwihariko kijyanye n'indwara z'umubiri aravura. Mu migane rero by'umwihariko kuri nimero ya place 243 80 86 4 iyo nimero iyo yandikiye ako kanya uhita by'umwihariko ubona ibisubizo byihuse. Turaza by'umwihariko rero gukomoza kuri byinshi cyane abigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Munyemerere rero by'umwihariko nirukanse cyane, munyemerere nyamuneka mite naninjira mu makuru mu buryo burambuye, burambuye ariko na update zigiye ziboneka nazo turaza kugenda tuzicishamo. Munyemerere mbabwire yuko imirwano by'umwihariko hagati y'aba23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu mujyi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zahungiye nyuma yo gutsindwa mu mirwano yabaye mu cyumweru gishize. FC 23 rero yigariye ibindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira wa kabiri mu kumunini kurusha indi mijyi. Amakuru rero avuga ko wazana na FARDC barwanye nyuma y'uko inyeshyamba zagerageje kwambura intwaro ingabo za leta
kugeza ubu rero ntiharamenyekana umubare w'ababaguye muri ino mirwano, ariko impande zombi zatangiye kurwana muri Baraka, mu gihe ubwo zarimo zigenzura umujyi wa Uvira zakunze naho kugenda ziharwana bya hato na hato. Ibintu rero bikaba byamaze kuba bikomera muri rusange. Ingabo rero za Afurika y'Epfo by'umwihariko zigiye kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru abivuga. Umuyobozi wa SANDF ushinzwe ibikorwa bihuriyeho Lieutenant General Sifiwe Sangweni yatangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri operation ya Mistolo, umusanzu wa SANDF mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye kuvayo. Mu kiganiro kigufi yavuze n'umuryango w'abibumbye ufite ibibazo by'amafaranga mu butumwa bwabo butandukanye, byatumye habaho kugabanya abakozi n'ibikoresho harimo no muri MONUSCO by'umwihariko muri rusange. Kubera iyo mpamvu rero ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri MONUSCO zahagaritswe muri uyu mwaka, zirimo ishami rya Kajugujugu hamwe n'ingabo zo mu mutwe wo gutabara byihuse Reaction Force. Ingabo zo muri bato ya Afurika y'Epfo rero muri brigade ishinzwe gutabara byihuse Force Intervention Brigade zagabanyijwe ku rwego rwo hejuru. SANDF rero ikaba ibi bintu ikomeje kubikora, ikaba ikomeje gutanga umusanzu n'umutwe ushinzwe ubutasi uzwi nka Tactical Intelligence Unity Force. Uyu ni uri hariya Investigation Brigade, mu magambo ahinnye ubwo ni FIBA. Kandi ubu abantu barimo barasimburwa by'umwihariko ko bwije n'uko bukeye, nyuma y'uko ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaraho ibibazo bikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, bukomeje kugenda bivugwavugwa muri rusange. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye tugenda tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bya hano muri teritwari ya Warikare, ariko mu gice by'umwihariko cya Pinga hafi n'ikibuga cy'indege. Tubapoditinge tubabwire uko byifashe. Turaza kuba tuvuga byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Ndaza kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye. Icyo musabwa nta kindi ni ukuza kuba amaso mugatega amatwi kugira ngo tuze kugenda tugendana neza. Ariko mbere y'ibindi byose reka mbanze ngaruke mu gihugu cy'Uburundi. Uburundi rwose igikuba nyamuneka cyacitse ibintu byakaze. Igikuba cyacitse ibintu byakaze isaha ku isaha. Igihugu cy'Uburundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'Uburundi gishobora kuza guterwa kudeta. Ni igihugu cy'Uburundi nyamuneka ibyacu byamaze kuba agateranzamba kanyina wanzamba, byamaze kuba bicanga muri rusange. Ni igihugu cy'Uburundi kabisa. Ibintu ntabwo byoroshye ibintu ntabwo byoroshye kuko nk'ibimaze kuba, ngira ngo mbere yenda kugira ngo tubyinjiremo reka manze ngaruke kuri ino mirwano ikomeye cyane yabaye hano muri teritwari ya Masisi. Ivumbi rikaba ryongeye gutumuka. Mbere yo kugira ngo iyi mirwano tuze kwinjiramo, ni ukuvuga ngo imirwano ikaze ahitwa Bitonge ku birometero bigera kuri 3 uvuye ahitwa za Kalembe, ni muri groupe Mabashari Mukoto, ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye rero atugeraho aremeza ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 muri kariya gace ahasigana ku isaha saa 11 z'umugoroba zaho. Urusaku rw'imbunda zemereye rero n'izoroheje rwabaga rwumvikana ku rwego hejuru muri aka karere k'imirwano, byanatumye imidugudu ihakikije ihagarika imitima. Nyuma y'imirwano ubwoba bwatashye abaturage ba Kalembe, abakalonge batangira by'umwihariko guhunga. Amakuru rero agera hano kuri iki gitangazamakuru cyacu aremeza ko rwose Bitonge hagaragaye urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage barimo barahunga imirwano berekeza ahitwa Kalembe, aho bahungiye nabo kandi bari bafite ubwoba bwinshi muri rusange.
uwitwa General Ritadi David Sejusa aravuga ko atangazwa no kumva iteka 23 ishyirwa mu kwaha k'u Rwanda nk'aho abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko badafite impamvu barwanira. General rero yabitangaje by'umwihariko uyu munsi abinyujije ku rubuga rwa X, abo yagaragaje ko leta ya Kinshasa idahindura imyifatire